basabi sifosami basabamandla khanyisa nawedlozi ishisile impepho khanyisila amakhandlela basabi sifosami basabamandla khanyisa nawedlozi Sanibonani balandeli emakhaya uma khosi umdlalo osele nikhuluma naye bakithi ke kanti ngokusebenza ngilaphaya Pietermaritzburg eMaqonqo. Ngiyanibingelela ke bakithi onyakeni omusha kade sagcina nabakithi sengithe namhlanje nami hawu akike ngivele phela bakithi kade umuntu ahamba nje onyakeni omusha ake nje aqhamuke. Ngizophinde ngithandeke futhi ukuthi nginikhumbuze ukuthi phakathi kwaleli khaya njenganenjayelo namukelekile, akekho umuntu esimkhethayo esithi akamukelekile phakathi kwale khaya. Uyangena nje uhlale phansi kukhulunywe kokukhulunywa, nanokuthi ngisuke nginethemba ngaso sonke isikhathi ukuthi mangabe kukhona ividiyo eke sithe sayiqopha kusuke kukhona loyo muntu osuke izomsiza noma kukhona loyo muntu osuke ezosizakala ngaleso sikhathi. Ngizophinda futhi nginikhumbuze ukuthi ningakhohlwa ukuthi nisubscribe bakithi. Oqalayo nje ukubona leli page lethu sicela ukuthi subscribe bese nithena on ama notifications ukuze njalo uma ngabe kukhona ividiyo esithe sayiqopha bakithi nawe phela izokwazi ukuthi isheshe ifinyelele kuwena. Okay, namhlanje ke bakithi udaba engithi ake sizokhuluma ngazo, sizokhuluma ngezinto okuthola ukuthi kwesinye isikhathi njenganabantu okuthola ukuthi unemimoya, kodwa bese uthola ukuthi kunezinto okuthola ukuthi ziqhatha nemimoya yakho, noma uthola ukuthi manje seziqhatha nethunyezi kwembethe. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi ziqhatha nedlozi lakho, ukuthi kunezinto kwesinye isikhathi la okuthola ukuthi asihambi khona noma asambi ngendlela, kugcine sekusidalela inkinga kwesinye isikhathi ngokunganaki, kanti lento isuke sizodala inkinga empilweni yakho. So into esingaqala ngayo namhlanje kisake sikhulume ngayo noma sike sigxile kuyona khona lento yokuziba. Ukuziba bakithi, khona umuntu owaziyo ukuthi unemimoya, phezulu kokuba azi ukuthi unemimoya ziyafika izibonakaliso kuyena, uyatshelwa zonke izinto, uyakhuluma kuyakhulunywa naye kodwa uyaziba. Ayikho into eqhatha nabantu bakho ngenxa yokuthi uziba wena into nayo, kodwa manje ufuna kuze kube ngathi manje ayikho kodwa ikhona, bese uqala ulento ukuyithatha wena serious ngoba naku sekukhona la usukushayeke khona. Yindaba nje ungathatha izinto serious noma uzithathe izinto ngokwangempela, ungazi kube khona izinto ezizobonakala phezulu empilo yakho. Izithunywa zakho noma idlozi liyadinwa uma ngabe vele imvuno zalo ungezozenza. Khona umuntu okuthola ukuthi uzokhonjiswa amanzi, uphupha mihla namalanga, uphupha esemanzini engene emanzini kodwa akakazazaye kulawo manzi. Khona umuntu ozibona esehlane ekhuleke enza yonke into kodwa uthola ukuthi akakazazaye iminyaka isize yawu4 yawu5 kodwa akayi kuleyo ndawo. Kunezinto esikhonjiswa zona ukuthola ukuthi abantu bethu noma izithunywa zethu zisikhomba kulezo zinto ukuthi enza ukuthi kodwa wena bese uyazika. Kodwa uthola ukuthi lo muntu ngaleso sikhathi kunezinto ezimshayayo ezingaxazululeki noma ezingalungiseki, kodwa ayingoba uthi uyibheka indaba incane into okufunakala uziba izinto atshelwa zona, bese abantu abadala kuba nezinto abazozikhiya. Kube khona izinto abathi abantu abadala kulungile uma ngabe ngenzi kanje, kunezinto ezithize ezingezofinyelela kuyena. Angithi yabona, kwesinye isikhathi usibona uphanda ndawonye usabasathe akiyeki phambili. Kunezinto ezingahlangani ngendlela, azihlangani nje izinto ngendlela ngoba wena kunezinto ungafuni ukuzenza zabantu abadala kodwa wena uyatshengiswa zona. Lezo zinto ngesikhathi wena utshengiswa zona ungazenzi uletha intukuthelo kubantu abadala, bese kuba khona izinto ezizehlo ezizokwenza ezizokuqhatha nezithunywa zakho, ezizokuqhatha nabantu abadala. Angazi ke noma kuyazwakala yini. Kuphinde bakithi khona umunye umuntu futhi ngathi mangabe sikhuluma ngezinto okuthola ukuthi ziqhatha lezo noma ziqhatha nezithunywa zakho, umuntu oqhathanisayo. Izithunywa zimfuna umuntu oqhathanisa into yakhe. Musu uqhathanisa into yakho uyiqhathanise neyomunye umuntu
ngoba uzogcina wenza izinto ekungezona. Uzogcina usuhalela into yalowa muntu bese abantu bakho yathi izithunywa zimfuni umuntu onjalo. Umuntu oyiqhathanisa into yakhe ufune ngathi othi manje mebuka into yakhe manje abone ngathi manje afise ngathi ngaba sikuleli yazinga lalowa muntu yonke into ofuna ihambe ngendlela musukufuna ukusuka la wena bese ufuna ukugibela kulesi yasitebhisi esesiphezulu musukuyiqhathanisa into yakho wona landela into yakho kahle ngendlela ukuze zonke izinto zakho nazo zizohamba ngendlela musukuzifanisa nomunye umuntu wena ongeyena ongaphethwa abantu bakho futhi okungeyena wakini ngoba ngisho ngathiwa nabantu abandawonye into zena ngeke zize zifane so idlozi noma izithunywa azimfuni umuntu ozoziqhathanisa nomunye umuntu noma ozoqhathanisa into yakho noma umsebenzi wakhe futhi nomunye umuntu. Okay, sidluleke bakithi bese sikhuluma futhi ngezinto okuthola ukuthi khona abantu abatshengisa izembatho bakithi. Khona abantu abatshengisa izembatho, khona abantu athi umuntu ngiphe mhlawumbe izitambu ezithize ebekuthiwa ngiziphothe ngizifake. Ngiphupha isembatho esithize bekuthiwa ngisenze kodwa akasenzi. Kodwa izinto mangabe sekubakhona ulaka phezukwakhe kube ngazi ukuthi uyasukelwa, kube ngazi ukuthi uthakathiwe kanti nezinto avezelwa zona abantu abambethe abafuna ukuthi azenze kodwa yena ngazenzi. Kwesinye isikhathi omunye athengiswe isembatho asenze manje kudlula inyanga yodwa bamtshengise esinye bese ethi hayibo kanti lezembatho ufuna zibe ngakho kanti wena bangaka abantu abakwembethe bangaka abantu abafika kuwena kanti wena uphethwe umuntu oyedwa yini na. Angithi yabona ngoba phela kwesinye isikhathi isembatho nesembatho kwesinye isikhathi sinomnini waso. Into sukunikezwa yona nanokuthi nangaleko ukuthi into inomnini waso kodwa isembatho mangabe unikezwa sona kusuke kunezizathu esithize khona lento esuke sizoyenza kuwena manje wena masuzothi senginamajazi amathathu liyaphela esi4 uthi akwenzeke njani ngoba la ngokukamoya kunezigaba njengoba sebekunika lelo sembatho noma lelo jazi noma leso speaker isigaba okusona manje ngaleso sidinga leso sembatho noma sidinga leso siphika wena osuku usutshengiswa sona manje wena mengabusa usiphika leso siphika uthi cha mina ngeke ngize ngikwazi ukusithukiza nomuve sami uzithulele ungababikeli nanokuthi uzwile cha ngibonile ukuthi khona into eningitshengisile efana nale ngicela ngipha amandla mhlambe akakahlangani wavesane wena wakhetha ukuzithulela kuthi mase kukhona nakuphambana khona manje bese kube ngazi ukuthi kwesinye isikhathi umuntu ubulewe noma khona umuntu noma ngathi uthakathiwe kanti kwesinye isikhathi ushawa yilabantu wena bakwembethe noma ushawa yilabantu ohamba nabo uzithuka omunye umuntu osevaleka amadlelo kwesinye isikhathi akasezwa amazinyo aqinile abhlungu uthola ukuthi akukhona into aqale wavezelwa yona before uqhamuke lezo zegulu qala benza ngamabomo abantu abadala ukuthi cha futhi wena uzwa. Ngoba phela sikhumbule ukuthi kwesinye isikhathi njenganabantu kwamoya izithunywa zakho noma idlozi lakho ngaso sonke isikhathi kunezinto abazozenza ngoba befuna ukuprovela ukuthi ubani omdala. Sikhumbule futhi into engihlezi ngisho kwesinye isikhathi ukuthi abantu abadala bayakunikeza ingalo yonke bakuyeke wenze nje kube lezinto ozongazenzi kodwa la bekushaya khona noma la bekuphuca khona izinto kube ngazi ukuthi ubulewe. Futhi okubuhlungu kwesinye isikhathi masebeze bakushaya bakuqumba phansi akwesinye isikhathi akubi lula akuyena nombani ngisho kanje akuyena nombani oshesha recover. Uyazi nawe ukuthi isilonda masebe sigencile kwesinye isikhathi asisosheshe siphole futhi noma ngabe sesipholiwe kuzohlezi kunesikala lapha ngithi yabayazi lo ngicabanga ukuthi niyayazi into efana nalezo kunjalo ke nasedlozini uma ngabe sebeze bakuqumba phansi kwesinye isikhathi ubuyele esimeni noma ukulunga kwezinto zakho angeke vesane ukuthi ivumbu ngoba na usugijima wayothunga leya jazi babekade babekutshengise wona eminyakeni emithathu edlule sezovela izinto zakho ziqubu zilungi manje futhi sekuwena ko manje usuku usuncenga njengoba nabo kade besuke bekuncenga wena cha sicela wenza ukuthi so bakithi kulezi zinto lezi engizibalayo engifisayo ukuthi singazigwema okuthola ukuthi sigcina seziqhatha nabantu bakho noma seziqhatha nezithunywa zakho. Uphinde futhi enye into okuthola ukuthi kwesinye isikhathi igcina isiqhatha nesithunywa inhliziyo ebambayo. Isithunywa sihlala kumuntu onenhliziyo ebambayo.
zifunakala uzifundisa ukudlulisa ugwinya amathe uphuza amanzi kunzima kunjalo into ayithi mayihlungu wena bese uguqa ngedolo ngithi wena uyakholwa wena uguqe ngedolo uzama uyikhulekela ukulonda idlule akufunakali wena uhlala unesigaxa la enhlizweni isithunywa sihlala abantu abadala bafuna ukuhlala kumuntu okubambayo ngoba ngesikhathi ubamba nabo babamba izinto zakho bafuna umuntu okhululekile bese ethemba bona noma ngabe kwesisikhathi ngiyazi ukuthi emhlabeni khona abantu abake basone akathi umuntu mengabe kona wena dlulise enhlizweni yonke into bese uthemba wena abantu uhamba nabo uthembe noNkulunkulu wakho manje wena mawubamba lo kubamba kuzokusiza phi ngoba ngesikhathi ubambile idlozi lakho noma ithunywa zakho nazo bazobamba izinto zakho noma ngathiwa wena ubambe nje ubukade ungenacala na indaba ke la ikhona ngoba kwesisikhathi abanandaba ukuthi wena awonanga umuntu mhlawumbe uyena okusukelile noma into yenzekile yenzeke mhlawumbe ngenxa yomunye umuntu kufanele futhi wena udinwe noma vele kufanele ubambe abahambi kanjalo kuphela bona bafuna wena ukuthi ube nento ozobamba enhlizweni ukuthi ube nesigaxa bafuna ukuthi udlulise lokho futhi kuyasiza bakithi njengoba ngiyikhuluma nje lo nkulumo bakithi asigweme ukuthi uma ngabe umuntu kamoya ube nesigaxa udinwe ukuze kweqe musu ukudinwa isikhathi eside yeba akekho umuntu ongadinwa kodwa musu ukudinwa isikhathi eside musu wena uhlala ukubambile nje unento enhlizweni zifundisa ukudlulisa ngesikhathi udlulisa nawe uqaqa izinto zakho noma ulula indlela yakho ngendlela wena njenganomuntu kamoya awungathi wena kwesisikhathi njenganomuntu ngelinyanga mhlawumbe ke sithi usiza abantu uzofika umuntu wena inhliziyo unesigaxa uzosebenza kanjani umuntu wena unenkuzumalanga ngesifubeni yenkinga oyibambile ngoba phela lo msebenzi ufuna umuntu onenhliziyo ekhululekile bakithi ezinye zezinto engifisa ukuthi sizigweme lezo okay uphinde futhi usize nabakithi uma uthola ekutheni isithunywa sakho mhlawumbe sesiyaqhela noma sekuza ngolaka noma sesiba nentukuthelo kuwena khona umuntu owenza into ngoba naku encingi okuthize esithunyweni sakhe angazi noma mhlawumbe izozokala ngendlela engifuna ukubeka ngayo ukhona umuntu ozothola ukuthi uzolahlekelwa umsebenzi melahlekelwa umsebenzi bese yakhumbula ukuthi kambe ngangibonisa ukuthi agijima kwenze lokwenza enze lezi zinto ekade eboniswe zona mhlawumbe kulahlekelwa wakho umsebenzi bese yabuyela emsebenzini mase buyelile bese futhi yakhohle angithi uyabona ukuthi lo muntu ukhumbula ukuthi unabantu ahamba nabo ukhumbula ukuthi unedlozi ukhumbula ukuthi unethunywa ukhumbula ukuthi unabantu bakuba ngasekho ngoba nake sesenkingeni asuke nayo ngaleso sikhathi bese yabakhumbula ngesikhathi kusemnandi kukuhle yena akakhumbuli futhi akazenzi izinto asuke etshelwa zona ushuthi yena uthoba ngoba nake edinga usizo lapho ke futhi kulowo muntu ke kuzula koluhlungu bakithi zithi izinto mase zimbhedela ngempela ukuthola ukuthi manje akusabuyeleki inhlobo esimeni ngoba phela kwesisikhathi nathi sisuke sitshela ukuthi sihlakaniphile kanti khona abantu abahlakaniphile okudlula thina bakithi ngoba phela basuke bekubuka nje ayi ngoba basuke bengabuki futhi ayi ngoba basuke bengaboni bayabuka ukuthi lo uza kuthina ngoba naku kukhona azokucela kuphela uza kuthina ngoba nakukhona inkinga asuke sebhekene nazo bese yasikhumbula ukuthi cha kambe mina nginabantu engihamba nabo efuna ngikhothane ukubona ngiyocila izinto ezithize cha noma ngibabikele cha ikhona la ngingasahambi khona kahle manencede kwahamba kahle bese uyabakhohlwa labantu bese kuba khona izinto ongosuke wena ungasazenzi lokho futhi kuzokudalela inkinga bakithi ezinye zezinto lezi bengizibala bakithi ezigcina sezenza ukuthi ithunywa sakube khona ulaka noma sesikudalela izinkinga bakithi okay okunye ke bakithi since nonyaka uqalile bakithi okunye ebengithi ke ngifisa ukuthi ngikukhumbuze abantu ukuthi bakithi wonke umuntu mina ngeke ngisesikhathi abantu abaningi noma umuntu kwesinsikhathi inkinga wena osuku nayo sokuyazi kwesinye isikhathi nembangela esuku idala inkinga osuku nayo
wena usuke uyazi. Ngifuna ukuyekuseni kwesinye isikhathi kunabantu ukuthola ukuthi bakithi uyazi ukuthi mina ngadlulelwa umntwana emhlabeni kodwa kaze azenzele utho ngalo angithi yabo, kodwa futhi uyazi ukuthi leyo nto izohamba bese imdalela inkinga. Ufuna manje ukuthi azayilungise ngoba nakusekhona izinkinga esuke sesiqhamukile ngaleso sikhathi, nazo esuke sezithola ukuthi isikhathi akusezoba lula ukuthi zilungiseka, vele seziqalile inkinga, vele umntwana mhlawumbe useyahliphizwa ezintweni eziningi ngithi yabona. So nje ngiyathanda ukuthi unyaka uqalile umuntu uyawazi amacala akhe. Umuntu akalungisa amacala akhe. Uma umuntu lungise emacaleni akho, enza izinto otshelwa zona ngabantu bakho zilandele ngendlela kulonyaka bakithi. Mengabe bekukhomba emanzini iya, uma ngabe wadlula umntwana lungisa zonke izinto otshelwa zona zenze. Musu ukufuna ukuhlala unamacala kwesinsikhathi uthi noma usubhedelwa izinto usugijima usuyohlola kodwa uyazazi amacala akho, kodwa uyazazi inkinga zakho. Cha mina vele ngiyazi ukuthi ngatshengisa ukuthi ngakwenza ngaba nenkinga ukuthi ngangayilungisa. Usuyohlola manje wenze ngathi awazi ukuthi kwenzakala empilo yakho noma kudalwa yini. Kunezinto nathi sabantu kwesinye isikhathi esidembeselayo kuzona singazenzi singayilandeleleli, kuthi manje mangabe sekonakala kube ngazi ukuthi inyani. Ngiyacela bandla bakithi enyakeni omusha noqalile umuntu nomuntu impilo yakhe bakithi akayikhathalele. Uyikhathalele into yakho, musukulinda izinto zakho zize zonakale kumanje usukuma ukhumbula ukuthi kambe kumele ngenze ukuthi noma kade kumele ngenze ukuthi. Uyakhumbula ukuthi ufuna ngiyogezela ukuthi ngiyakhumbula ukuthi kudluliwe mhlawumbe kube nesifo sagcina singagezanga. Angithi abona khona lezi zinto nje umuntu asuke ezazi kodwa angaziqikeleli. Zithi mangabe izinto zakhe zibamnyama zonke angithi ngiyabona kube ngazi ukuthi inyani. Uzothanda ke bakithi ukuthi ke ngivale lapho namhlanje, izophinda futhi ibonane ngokuzayo. Thokozani.